وانەیە زمانی کوردی یا پوولە هەفتێ وانەیە ئایکێ کار. زمانی کوردی دەمە دوو جوورێت کاری هەین، ما کارێ تمام هەیە و کارێ نەتەمام هەیە. دەستپێکێ ئەم وان ڕستێ کارێ تەمام بخوێنن. شرینێ پاز دۆت دۆت کارێ تەمام. مرۆڤێن ڕاستی بێژ سەردکەون کارێکی تەمامە. هیوا دچیتە پەرتوکخانێ دچیتە کارێ تەمامە. هاژە ڕۆمانەکەی خوێندەوە کارێکی تەمامە. ڕستەیەن کارێ نەتەمام پێشمەرگە یê خۆشتڤیە ev eya domahîkê karê netemam e. Newroz cejna Kurdan e ev e karê netemam e. Ava gozkî ya tezî bû karê netemam e. Diyar dêbîte jmêryar dêbît karekê netemam. Em hên rêsayê bixînin. Kar du cûr e. Karê temam ew kar e ew ê bê harîkarî kiryarekê nîşan det û dete pal kesekî yan tiştekî ku bi kerê wê ye. û karê temam ramaneka temam û serbexwe heye. Pêdivî bi peyvekadî nîne. Karê temam tişê digel bikerî û berkarî jî hebît. Karê netemam ew kar e ew ê bi harîkariya peyvekadî dişê dengûbasekê yan sîfetekî bidete palnîhadî. Bidete palnîhadê ristê. Ew peyva harîkar dibîte temamkerê karê netemam. Jmareya karên netemam ya diyarkirî ye. Hemî ji çavkê bûn dihêne wergirtin. Ku bo demên bûrî niho û dahatî bi kar tên. Bi vî rengel xwarê. Bo demê bûrî durustbûna karê netemam bo demê bûrî bi vê rêsayê durust bît. Ew jî biladana nûna çawkî bi vê rengî. Nûna çawkî dihête ladan, şîna bûn dibite bû. Hozan hunermend bû. Ev bû karê netemam e bo demê bûrî ye. Bo demên niho durustbûna karê netemam bo demê niho bi rêsayan durust nabît. Li dîv rêsayê naçît. Bo demê niho e bi kar dihêt. Ji çawkê bûn dihête wergirtin e. Merziye hunermend e. Ev eya domahiyê karê netemam. Bes hişyar bin. Ne her eyeke te li erdekî dît te li cihekî dît tu bijî karê netemam e. Me nêzik 12 e heyn Kurdiyê de. Ji bilî wan eyê ku ji eslê peyvê ne. Yani ji bilî ku hindek e hene yê peyva bixûne me 12 eyê heyn Kurdiyê de. Ev e muşkileka mezin e bo safê şeşê bo şeşê mutawasitê yani nuke tu behsê e bi wan bikî dite qutin. Bo demê dahatî karê netemam bo demê nebûriyê dahatî bi rêsayê durust bît bi vî rengî. Nîşaneya erê ya nebûrî de. Ji bilî de ev de ye kurmanciya nawerast de ye yani ku kurmanciya xwarê de ye. Zaravê soranî. Me zaravê badînî de dê heye û di heye. Digel regê karê ji çawkê bûn dihête wergirtin bi digel cihnavên li kaw im, în, î, in, ît, in karê netemam bo demê dahatî pêk dîne. Meqsed li vêrê dêbim, dêbîn sehkê yani ev e dê ye an ku de bo zaravê soranî an ku di. Dê reg hînin û dê êkê ji van her şeşa dîn. Eger kesê êkê tak bî dê behsê xwe kim dêbim
یان دبم. اگر بو کسی دو اکی کو بید ام دبیجن دبین. بو کسی دو تاک بید تو دبی. یان جی هنگ دبن ان. بو کسی سه تاک او ایت ام کارتینن دبیت ده بادینی دا آنکو کرمانجا سری دا و ایت ده کرمانجا خوارد ده بیت و ان با هر دو زراوه ده بیت اگر زراوه کرمانجا سری بید ده بیت کرمانجا خواره حسا کار نتمام بودم دهاتی درست بید از ده بم نوجدار نوکه ده بم کار نتماما بودم دهاتی ام ده بین نوجدار سحکه هم کسی اکه کو ما جهناوی بکارینای تو ده بیا نوجدار بو کسی دوی تاکه هین ده بین نوجدار هین ده بین نوجدار بو کسی دوی کویا او ده بیت نوجدار بو کسی سه تاکه اگر سورانی بیت ام وری ده بیجن او ده بیتا نوجدار او ده بنا نوجدار او ده بنا نوجدار اگه بسورانی بی الویری دبیجتتا کاری نتمام اگر درسته ده هات اگر تا کاری نتمام درسته ده دید بو ده بیت یانجی ده بیت دو تشتی دی درسته ده هین همه بس ده افا دیتن کواتا ما دو تشتی دی درسته ده هین ایک جوان نهاده و ایک جوان تمام کار نتمام یعنی اف هر سه تشته لازمه پیک و بهن همه تا دید کار نتمام درسته ده کواتا نهاد و تمام کاری جی یدگل لی اگر کار رسته یه تمام بید کواتا بکر درسته ده هی و چید بید بر کار جی دگل هبید برکر تنید گلوان کارت ته پرد هید گلیه تنه پر ناهید ام چینه راهنان وانه جوان رستین خواره کارن تمام و نتمام بینه داره دست ماندول سرسکی تیره اف ایال دو ماهیه کارن نتمام دلویر نویسن نتمام پیشمرگه آن به قربانی دانه کردستان رزگار کر پیشمرگه آن چی کر؟ رزگار کرن کردستان رزگار کرن پیشمرگه آن تشتکی کری کار مل وری کارکه تمامه او خله یا بهز بو وری بو کارن نتمامه دوی ریوی نگشته تری گوت یه ترشه وری مسه کارت هین نگهشته گوت او اوا پیوا ترش نگهشته کارک تمامه گوت کارک تمامه یا ترشه و او کارک نتمام او نابیت نویسر نابیت سحکه اگر افرسته اره با دا بجن او دی بیت نویسر
وقتی هاتیه نریکرن شاش نبی. نریکرن و کار نتمام جی که هی. کار نتمام بودم ده هاتی بنشانه یا ناد هیت نریکرن. او نابی تنویسر. اگه هم کینه اره دی بیت او دی بی تنویسر. کواتل وره کار ما ببرن نتمامه. وی اندازیاری ارکن خوب باش انجام دابون. وی اندازیاری کار خوب باش انجام دابون. الوره انجام دابو کارکه تمامه. راهنان دیو دیا دوی رسته دا کش و هوا یه ساره. کش و هوا یه ساره. کار رسته در بیخه چه جوره ده چه دم دایه. کار رسته ایه. چه جوره نه تمامه. ده چه دم دایه دمه نهو. پرسیارا دبیجت کار رسته بگوره بو دمه بوری پاشی رسته بنویسه و ام ده شینا کینه بو. اده ولی هید. کش و هوایه سار بو. پرسیارا کار رسته بگوره با دم داهاتی پاش رسته بنویسه و ام ده بیجن کش و هوا ده سار بید. گوتیب که داهاتی بیجن کش و هوا کش و هوا ده سار بید. راهنان آسیه ارکن پیوین هل به جردهاتی دیار بکه. ارکه پیوین هل به جردهاتی دیار بکه. پرتوکن خوب پاقش را بگیره. الویره تبینیه که دنیشه هوده. کار داخوازی بردوام وکو بنویسه بکره بفروشه او ایال دوماهی کار داخوازی او ایال دوماهی کار داخوازی وکو بگره بفروشه بکره او ایا بردوام یا کار داخوازی و او بردوام بکره کواته او رسته الویره بکره وی ایا پرتوکن خوب پاقش را بگره بکر کیا توی او برانبریتت گلتا تاخوید بشتت تو را بگره باشه دی چرا گری او کارت کفته سر چیه پرتوکه کواته پرتوک کار کفته سر بر کاره پرسیارا دوی سرشتی هورامن دلگیره الویره کار نتمام هاتیه ما قدامي کار نتمام درسته ده هبید ما دو تشتت هی منی ها دل دست به کارسته هی و ما تمام کر کار نتمام هیا دلگیر تمام کر کار نتمام هم بسانه هی او پایواب کار نتمام و بید او تمام کر کار نتمام پرسیارا دیو ده بیشت زاروگ نوست لویره نوست کارکه تمامه کواتا زاروگ چیه؟ ما گوت رسته یا کار تمام تیدا بید یان بکرید گل یان بکر و بر کارید گل وره ما دو پیوه بتنه هین کواتا زاروگ چیه؟ بکره یا چاره برنج آکره یه بتامه برنج آکره سحکه برنج آکره الوره کار نتمامه کواتا او دست بکه چیه؟ نهاده پرسیارا پنجه بیجد او چیروک یا بمفا بو او چیروک یا بمفا بول وره بو کاره نتمامه کواتا او پیوا هاتی تمام کره کاره نتمامه
هەڤالناو و هەڤالکار چ جانا بنە تەمامکەرێ بە یاریدەیە کارێ نەتەمام تنێت بنە تەمامکەرێ کارێ نەتەمام. پرسیارە چارێ شیرۆڤەکردن ئەڤە ئەوانە شیرۆڤەکریە ئەم دەهێن vêrê tirî peyva tirî nav e take giştî ye. Du mahîkê dê erkevê bêjin bi kere. Gehişt karê bûriyê nêzik e têne para. Ev e şirovekirina risteya destpêkê. Ew sêveya miz bû li vêrê ew digel piştgadî ew eya piştî sêvê ew sêve ew e ev e hevalnavê nîşane ne. Paşa erkevê çi ye? Diyarkerê navî ye. Sêv sêv çi tişt e? Dibite nav biborin nivîsîn ya nexweş e. Nav nav e tak e giştî ye diyarkirî ye. Ya ev e nîşana regezî ye. Nîşana regezî ye bo çi? Bo mê. Yan jî em çên binivîsin nîşana regezê mê ye. Nûkemel vêrê ev her du e ew sêve yanî hevalnavê nîşane û navê destnîşankirî diyarker û diyarkirî her du dibine girê. Girêya navî ye. Erkevê çi ye? Nîhad e. Yanî em dê piştî her peyvekê tinê şîrove bikein dê paşî nivîsîn dibêjin ew sêve hemî girêya navî ye û dê nivîsîn erkevê nîhad e. Ya nîşaneya regezî me got miz hevalnav e. Hevalnav e temamkerê karê netemam e. Me çi dî heye? Me bû heye ev e karê netemam e bo demê bûrî. Ev e û bimînin bi xeyr.